अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट कयादगी लाकपा नहारो लिसिंग तरा हेनबना खोंगनदा अपुनबा मिफम अमा फमदना CSO सिंगी अपुनबा फिरेप अमदी MLA सिंगी चपचाबा फिरेप अथुबदा लाउथोक कदबनी हाइना यावना वरेफ मंगा लौख्रे नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक सरी बनुंटिल की पाउ मिंग ताबिरिबा सिंगबु चन माबना खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी मे अहुमदगी चथरकिबा 𝐂𝐲 टेररिस्ट सिंगी लान हौजिक फावो वारशिन पुरक्तना लेबबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना ngasi सोशल वेलफेयर क्लब खोंगमन जोन 4 की अतोम लेरक्ता लेबा प्लेग्राउंड मणिपुर तंपा के तोंगान तोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लाकपा नहाली सिंग कयाना पुनसिंदुना मिफम अमा फांगथोखरे मिफम अदु अयुपुंग मापन ताबदगी हौरगा नुमित युंगबा मतुंग फावा जथकी मिफम अदु दा सरुग याखिबा नहा चौराकना लिसिंग तरा हेनबना इबुदौ पाखंग बयेकपा पाफलगी मांगदा पुन्ना लेमिनदुना वासक लोमिनखि मिफम अदु दा यूथ ऑफ मणिपुर बु सौगतुना लाकपा मिय कयाना मसा मसागी ओइबा अनिंगबा अपांबा वाफम सिंग फोंगदोकी मियोय सिंग अदुगी मरक्तगी मणिपुर की CSO सिंग पुनसिंदबा अमदी माहिरोय लुफ कयाना तुमिना लेसिन बाबू यानिंगदबा फोंगदोकनाखि मिफम अदुदा यूथ ऑफ मणिपुर की मेंबर्स सिंगना चथगदबा थबक थौरम सिंग लाउथोकी अखोय पीस पामी अखोय वायलेंस पामजदे Article 19 Clause 1 and Fundamental Rights, right to freedom of speech and expression. Article 19 Clause 1b, Fundamental Rights, freedom to assemble peacefully without arms. Ngang lepiro thabagna utpiro amata oina policy haibana chingba thaba play card kaya so thetki. Mifama to the warif manga lauduna tiliba naharol singda lautoki. इरेपा सिगी यरोमी दमक लेपाक की थोरम थवाई के आदा लेपा लेकन होना बिरइबा CSO पुनमुकी अपुनबगी ओइबा चपचाबा को हुंथोब थबक अथुबदा प्रजामिया दखनबा मणिपुरी इंटीग्रिटी द सिंगर पासी पॉलिटिकली थेंगना स्टेट असेंबली मिफम अथुबा मतंदा कौबा मचिन मेलिबा खुमिबा MLA मंत्री सिंगी अरेपा थौगांग अथुबा मतंदा लाउथोपा political party topiro ireja ama oibgi thogang lobiro haibagi chapchaba phire lorani haibagi chapchaba phire MLA mantri singdagi loba asiba asoba mayamgi athuda government na yingsinba compensation piba yingsinba tadragadi mating tawdragadi kendra dugi MLA da tainaba AR na open secretary mating pangge haiba khanare athubada AR lothokpa neutral oiba force thamanba aiba sing asi numi phumni gi manungda torkaba taragadi na oina torpa thobok thoram thogai khudamaka masa masa na yajaba Manipur mana? Manipur Pokui mana? Manipur Pakang mana? Manipur mana? Ayum. Mana? Manipur Manipur na? Manipur Pakang mana? Manipur अकंगनबा पाउ अमा फंगबदगी ICAR साउथ की मीटिंग मखादा असम राइफल्स ना मणिपुर पुलिस नामदी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सिंगा पुन्ना चंगसिन की बाथीबा होमगी थबक अमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की सारम खुलगी येरुम चिंगदगी मैगजीन यावना 303 की राइफल अमा 36 HE hand grenade ani insas carbine amadi SLR ge magazine amamam phangba ngamkhre hari nakal amada manipur police control room dagi thadropa cherol amagi matong inna haukiba pung kunmari asigi manungda security force singna chorchanpur kaksing thobal imphal west amadi imphal east district ki mafam singda thiba hombagi thabak chathaki Maduda Imphal East District tagi bomb oina sizinaba pot ani phangba ngamki security force singi matingna national highway number kuntra tarita pot puba truck sahum taranipan jiriwam dagi Imphal tamna thogal lakre ngarang khakta da tongan ba district singda checkpoint chama kuntra thamkibaga loina singnaba mi lising amaga chahum ni fuhumdoi gi mathakta wahang pahong chathaki hari Laibak asida law chatnaba maramna laibak asigi ngaklo oiribani haina India ki Chief Justice D.Y. Chandrachud na high crime wafama singarang Mizoram gi konung aizol de nauna sangka kiba Guwahati High Court aizol branch ki thoramda saru yaba lakiba Justice D.Y. Chandrachud na phongdo kiba ka loidina conflict ama thoklakpa matamda court na ing tapa puraknaba honaduna lakle democracy chatliba laibak asida hatna sunabagi chatnabi ama leramba adu hauzikti amaga gi marakta wari sanaba ngakpi ba heiba amaga gi marakta bap tanabagi culture ama lakle masigi damak ekoina district ki judiciary sing mapangal kankhat hanba mathau tari loinana judiciary gi lamda nupi singna hena masing yamna Yausilakpa busu thagatpa phongdoki ngarang sangka kriba Guwahati High Court Aizol branch ase non-lapseable Central Pool Resources NLCPR gi sentang makhada
lupa lak nimfu tarok lising kunmariga Taranithoi Sangna PWD Mizoram na Sangha Kibani Amadi Masige contractor na Northeast Consultancy Service na Oike Sangha bagi Thoramada Mizoram ge Chief Minister Joram Thanga Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal Legal gi luminaries kaya amadi awang bathaki official kaya na saryaki. And the important message which our institution sends across society is that we stand for the rule of law. We stand for the peaceful resolution of problems. The importance of our institution is that we have replaced a culture of violence with a culture of dialogue, a culture of tolerance, a culture of understanding, and a realization that we share the shared values for bringing about human happiness, human good. In the forensic contest of which you are a part in the court, whether as private lawyers, whether as government advocates, you emphasize that one critical value which is crucial to the stability and survival of our nation. And that value, to my mind, is dialogue. And it is this sense of dialogue between communities, dialogue between different stakeholders, which has promoted a sense of understanding across our nation. Assam Legana State Asida Nupa Amana Nupi Ani Natroga, Ahum Suna Lonba Natroga Loba Hybidi, Polygamy Ting Nabanimit Nifumanga Nigi Manunda, Aroiba Draft Bill Amaputok Lagani Haina, Assamgi Chief Minister Hemant Biswas Sermanangarang Fungdokri, Hana Twitter, Haina Kangaramba ex poster Chief Minister Asina Tagalakiba, Warol Amada Polygamy Ting Nababil Amaputokadoriba Asida, Housing forward the Miam Dagi suggestion, Chamanifumapan Fangle. Chamanifu Mapana Sige Manunda, Chamanifu Taruk Amadi, Bill Asi, Maikeda Lairi, Masina Takpadi, Public Support Kali Haiba Takpani, Madam Asra Lakliba Nimit Nifu Mangani, Asige Manunda, Bill Asige Final Draft Amaputok Lagani Haina Irakli, Ningsing by Yai Madudi, Putokadoriba Bill Asige Matanga, Assam Lengakna Hokiba August Kunmato, the notice Amatok Tuna, Polygamy Ting Nabagi Matanga, Miyangi suggestion saying August Contra Fabagi Manunda, Lengakna Pisilakna Ba Kangan Bat Lake Krabani, Anoba Law Assis Sem the Assam government na Hokiba Me Taranitoida, Mui Marina Saba Expert Committee Amasu Semba Lake Expert Committee Asigi Maike Digi Hokiba August Taruta report Pikalaktuna, State Legislature na Law Asi Jana Hanba Yaragani Haina Panki, Adungapu Opposition Congress Samadi All India United Democratic Front Anina De, Bill Asige Mayukta Lady. Odisha District Tarukta Ngarang Nong Mamit Kakpa Amadi, Brazzatabaki Tongdogda Myoitara Ngarang Lakidre, Odisha Relief Commissioner Gi Matung Inna Kurda District Damyoy Mari, Bolagir Damyoy Ani Amadi Angul Bonds, Zagat Singhpur Amadi, Dinkanal Damyoy Amamam Lakide, Masigi Matukta Kurda the Nong Mamit Kakpa Damyoy Ahum Amasu Soki, Nakal Amada Odisha Coastal Region de Leba Maru Oina City Ani Habadi, Bhuvaneshwar Amadi, Kutakta Akanma Maong the Nong Tubaga Lunina, Nong Mamitsu Kaya Kaki, Indian Meteorological Department ki Matung Inna Matangi Numit Marini Asida Nong Ka Hena Chukigani Hadi. Mayai Orapna Laiho Horakpadagi Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi ngasi ayog Delhi Sri Gangaram Hospital da Pukalagtuna Laing Chathari Dr. Singh Matung Inna Mahaki Fibam Housik Karisu Taudre Adongapo Dr. Singh Observation Makada Thamle Ngasigi Asigi Mamangda Chatliba Chai Asida Sonia Gandhi Anira Hospital da Bukhatpa Yaure Chai Asimaki January Taranitoida Delhi Sri Gangaram Hospital Asimaktada Viral Respiratory Infection Thokpadagi Laing Chatharure Aroibadamaroiba Pau Amohana Pizari Manipur ki district kayadagi lakpa naharo lising tara henbana khongmanda apunba mifam ama famduna CSO singi apunba firef amadi MLA singi chaba firef athubada lauktokada bani haiba yauna waref manga laukre Northeast Window TV na sandok sari banung tilgi pau matang asidaloy sari ng tabiriba singbo amuka hena John MAIBAM na kurumjari